Hello, Memory Channel pan kong mua ko hi. Dhammo Zomi. Hun piang yet sak like, share, comment, subscribe. YouTube ang ho sak mi mal kim tu along dhamma ma e. Tu kar is ulai sin ki pan lew ni le. Ole. Sin na som ni le thum na mo nunga kheng khai ja sin ki e vele. Athulu pen athumang nau pangtang thu no da na thumang ai vele mo. Yeah. Kanung wa zui vele mo. Ole. Lian zamungin. Lian zamungin. Ama sanga. Ama sanga. Auzote. Auzote. Azataki. Azataki. Nikat. Tui khuk kianga. Tui khuk kianga. Akimol hi. Akimol hi. Tua tui khuk kianga. Tua tui khuk kianga. Pau zamung. Pau zamung. Vapaya. Vapaya. Lian zamung. Lian zamung. Tui suakin asol hi. Tui swakin asol hi. Lian zamungin. Lian zamungin. Tui suakin apiahi. Tui swakin apiahi. Pau zamungin. Pau zamungin. Tui adon kit jiangin. Tui adon ke changin. Kalung damma ma hi. Kalum damma ma hi. Kathu hong mang nahi manin. Katuhong man nahi manin. Kanwam hi. Kanwam hi. Athumang. Atumang. Naw pang nahi hi. Napam nahi hi. Chi in. Chi in. Aphat hi. Apat hi. Tua kit jiangin. Tua ki changin. Nahaw ma in la. Nahama ma in la. Na chi. Nachi. Nalu dam ta hen. Naludam tahan. Kum sot pi. Kum sopi. Nanung ta in. Nanung ta in. Chi in. Chi in. Thupa apiahi. Tupa abyahi. Eisa nga. Esanga. Uzotele. Uzatala. Ipate. Ipata. Zata in. Zatakin. Athu. Atuu. Athu. Atuu. Manglehang. Manglahang. Itunga. Itunga. Thupa hongtungin. Tupa hongtungin. Ikhan asot ding hi. Ikan asot dinghi. Eite inzong. Eita inzong. Lian zamung bangin. Lian zamong bangin. Eisa nga. Esanga. Uzotele. Uzatala. Ipate. Ipata. Zata in. Zatakin. Athu. Atuu. Imang ding hi. Imang dinghi. Tuale tui khuk thei mete. Yeah. En sim khin chilang no bang chingai sut a khiat na na teluna le. Gen sin lian pina. Uda tumang ding to kita nang tumang la tupa nang chung pai ding. Siam lua. Pahang chile lai siang tho sungin zong gen mete leitunga zong thupa ide le mo. Inu ipa I u esa u zo te thu mang ding tua hi le e ya bang teng chia le na hau ma in la chi mete hau na chidam na phanga mete ai na le akitel na le Yeah. toi ma tale tu ni tang ko na khat ong nei nuaming hello idam kim te khiam tu ni na business hoi ma khat to mai sen nuaming tu hun pen IT sang ma tai na ulia naw pang chium loina online panina atuam mo e u tek kisinina ki kanina ki ena tua kom kala sumnga na lampi khat zong hom son nuaming tua na uk te zong nuam tara hi kom thei te hi online business a hoi na pe pilna kinga zoom vai zong ki telina computer thei nai lo te din zong thei tua mina sumnga lai a hiang na mang pau thei keng siam keng chiloina na oda le ungki pan pi di hi hun tam pi tak beya training sa ating so pau to kabol hi na ud ding be akisam hi na ud ta tak le aton tu na ko hu pai so di hi nang ud ding pen athupi pen hi alung luat te ading na www.sengjobusiness.com jin la gogel nasa slechin to panina namin le na gmail to nasa app le jin to be kilona nop tuam anei te na ke personal a hi Facebook a messenger panina na ud bang te ndong thei hi te mama e hun piang ngai sakhem pe izolai zom kek ne le ma tun ulian pi nong sim ding en anunga zuini ma Atumang nao bang tang tu. Atumang nao pang tang tu. Lian zamung in. Lian zamung in. Ama sang
ama sanga Uzota uzote azataki nikat tui ku kyang akimong hi tua tui ku kyang pao zamong papaya lian zamong tui swak in asol hi lian zamong in tui swak in apya hi pao zamong in tui adon kitjang in kalungdam ma hi kat tu hong mang nahi manin kanuam hi atumang naupang nahi hi chi in apat hi tua kitjang in na how ma in la na chi na lu dam ta hen tot pi kum sot pi na nung ta in chi in tupa apya hi ai sanga uzotele ipate zatak in atu umang lehang itunga tupa hong tong in ikan asot ding hi eta inzong lian zamong bangin ai sanga uzotele ipate zatakin atu imang ding hi siam luai tun sian kimina English tong sim ding hi. A good boy's story. Lian Zamong respected older people. One day he played nearby a well. Bao Zamong went to that well and he asked Lian Zamong to bring some water for a drink. Then Lian Zamong did for him. After Bao Zamong drank the water, he was proud of him and said, I was very pleased for your politeness. You were a good and kind boy. And he added, be rich, healthy, and live long. If we respected and complied our parents and all older than us, blessing upon us from them brought us successful and live longer. We should also act like Lian Zamong to get blessing from parents and all older than us. Thank you. Sinna somni le thum zo le hangi le